امروز برادرها تلفنایی که اکرانش سری پاوروتای همورا ویدیو میکنیم. اکرانش گشتگی نه برای مثال کسی نمیدونه اکرانش خیلی براش گشتگی میشه. برادر عزیز نمی تلفنایی که از دامجد دسته همه تلفن‌ها اکرانش گشتگی، همه تلفنایی که خاراکتریستیکاشون زوری بدای ازی یاتا گفتم میگذاریم نرخشونا پامیتاشونا خب با یک سه چیزای اساسی زور شونا. خب برادر عزیز Redmi Note 13 Pro Plus 5G 8256 нархи пеш 29990 рублей. нархш бародаро Redmi Note 14 Pro 12 оперативка 512 хотира 27500 200 мегапиксел камера, естественно экранш гаштагӣ. Redmi 14 Pro Plus 5G 8256 32990 рубл, 120 Вт бистрый зарядка ки 18 минута пур мешава ва 200 мегапиксел камера бародар азиз. Ҳамаи телефонҳо нагуфтанамона ки нав пачкай 1 сол гарантия доранд. Redmi Note 14 Pro 200 мегапиксел камера, экрани гаштагӣ, характеристикаи зур. Нархш 8256 22990 рубл. Redmi Note 13 Pro Plus 5G 200 мегапиксел камера бародаро, экрани гаштагӣ, дизайни фасон. Нархш 8256 29990 рубл. Honor 70 Honor 70 яке аз телефонҳои хадавои легендарне ки ана бисёр мегирифтанд ва ҳозирам хеле мегиранд. Honor 70 8 ба 128 29500 рубл. Honor X9S 5G батареяи зурай, батареяи бародари азиз 6600 ампера екаст батарея муҳимай. Ҳамин телефон харидорӣ кунем меша маслиҳат метим барои батареяи бахватш. Ана камерашам бад нест 108 мегапиксел, нархш 8 ба 256 26990 рубл ва дорад 12 ба 256 ва юш 29990 рубл. баъд бародаро нигоҳ кунем Honor X9S бисёриё қатъи Honor X9S Smart хато мекунанда. ӯ Honor X9S Smart арзона 18-19 меиста. И Honor X9S 5G. Бо диққат боше бародари азиз. Camon CS Pro экранш гаштагӣ, характеристикаш дар рӯш навистагӣ, беспроводной зарядка дора. Чизи муҳимаш бародаро беспроводной зарядкаш 45 Вт. Нархш 8 ба 256 18990 рубл. Camon CS 6 ба 128 14500, экранш гаштагӣ. нами телефон дама натури хоилим нигоҳ кунед. 33 Вт бистрый зарядка, AMOLED экран, камераи 100 мегапикселаи Sony. дар пеши камераш экранш гаштагӣ, вообще характеристикаи аҷоиб қатъи. нархи хандовара 14500 рубл. Ва Spark 20 Pro Plus 8 ба 256, пуштиш эко-кожа, необычный цвет, экранш гаштагӣ, 8 ба 256 16990 рубл, 108 мегапиксел камера дорад. خب برادرو چی سوالی داره اویدی همین تلفن رو میتونه در نمره که از نشان داده میگذاره همین نمره رو زنگ زنه. باقی خدا نگهبان باشه، سلامت باشه برای کار.